Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa search ene ni dey di kan ya wo dey ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so wo be ya notification ene sa ne nimu se de betum ya wo benye bi atie anase wo benye bi ahwe wo GCN page ha Mampong wo Ashanti region omo no omo kase omo se mo omo ken na ne se His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo waya di ye papa e wo sa drone na obeye president he we provide am Ghana for no Mampongfuo kire sa drone we eje nkrofo nkwa ankasa emfa ho se wo ye NPP ni wo ye NDC ni wo ye CPP ni wo ye Akuadonko hwan yawo eje won e wo Mampongfuo enti no His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo waya de papa ene ambulance na ode e bae no na ensemwe ekoso ewo untimi programma political talk show mo eyewo honeno na NPP communicator ba ko echirese NDC fo kasenda se echina se chokrodo se Nanado bai wa bebo besia bebre NPP aban chese besi omo abonya asem keto akra na eno na NPP communicator echirese sa NDC fo kasa na omo kasa na omo kra de omo mfra wo ba pa wa besia bo enso won fa anye hwe ambulance ye mkofa bi bai na ambulance okofa bai no esen cargo car ambulance pa ye cargo car e bi nsi wo Ghana ha but His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo bai mo hwe o the free SHS aba ambulance ye o the bebre aba e na fe drone chese niema Nanado aba ye ne marketo a enti se NDC 40 ba bi no mkasa Nanado kasa drone nkwampa Nanado de aba na e save ni papa na yeti nsema communicator no e de etuya chama untumi na menchia party mpenyifo nyina nso ewo region no na menua o kane no me insha si mfri ha kane no na ye bebo ball ya na ye yese yese abefo park aye na ebi ni Ghana ha esru tef no just ye ko country bi ko pe be tra ana Ghana ha kwana isi mienu pe ne wa enne so fa mem ka se district kamia se district bi akwa kamia se esru tef ye nyanya bi kura amuguzu omo be na ebi ni ho kura na Ghana ha be se mienu bi pe ne ho na Kumasi a oba em se untumi nkan mbo ni nyina ye Nanado nsanu adwuma okay na emre bia me de me ho ene ye example unse ambulance ye to bai kan na ebinum ko to bio na e tondro na bibie nim e be bo man yi ka an kra me nim de omo de sa gas na atofo se kofa bai na ase no kwota aso mo ka aso mo nka no e tondro a e no mo de ba hwi na hwi nim empty na omampanyi bai na o se one constituency one ambulance meme district ye wo bia esi osisi na menua wonim ade ede on ye kra de so ba me district akwan ni ho obeka se rose no ye wo rose problem e wo na mmom ye wo drones wo de anka ambulance no be ye no se ambulance ro e wo ho kra anka enya hwe ezi an ze obi yare ya omo fresh center wa within some minutes o district na center on e wo Mampong okay ba me chief compound say wo me district ni nyina with o free ya within some shortest time no na omo de aduraba na ya na enuan me ndis from so re na mo gi loan bibrebe e den na mo de mo de na mo de ai e bi na making you Saadi we are making minua ensamu drone se obi yare na ye de aduro ba enka se bia nipa ne MPP ni ntimo mfamra anaso ye NDC ntimo nyai se oye CPP ni se oye MPP ni se oye hwan e de ba na me oba be chief compound be se eko be 10 ewo me district ni nyina drone se delivery okay okwo ya de eso manfo na nipa we nyina ye aban de wa ya baby a omo se ye jilon ye nim ne ye de ai musuma bobesia saa de na mo de ai ebi no menua na menua ka se ye se interchange you know se onim se pokwase de omo se omo na ekwaje
ekwaje say omo na initiate ye na fa hinkosi menua ye si loan no ye ne abro omo say ye ne abro loan but interchange credit ndi omo person omo je say omo na initiate ye ba mo kwaje loan na enne mo ka say mu na mo initiate ye na mo kwaje loan na aban ende mo nka say o ye loan no ye ne age na mo MPP aban na age loan menua hypocrisy ade na ye papa de ye nka say ye omo na mo loan na ye say ya age ne de MPP aban na age okay we nyina ye hypocrisy menua no NDC for eto de bia ye kan na se sia me no kase o se nka o program kam ye late national service akwaje asase e wo me district yo be 40 to 80,000 acres 40 to 80,000 acres of land menua wo gina mu a e kwan na ye de famu a se wo be na antepa undimi a mo be den na making MPP ani so adi hunu okay mabunu no ye pe ba bia amom se asase na ye yi ba bia to na obabunu bia wani je ho se opekuaye no omo abesisi asase no dia maw free oh masa ana meji kakra david no meje o mesisi asase no me aplawo aye bibia ma silinsa obedua udua wi a edu se obeton a na omo ato e dia akoba fast stock on the build factory ho it will necessarily not enough for only the national service but will be a youth need dia youth no wo pepper so be farming no okay project kitu discuss with you people today. Now, Andrew Anameka DB said, Osha Ghana, see, Niama Air Koso, Ewa Ghana pa. Osha celebrities, America for, Europe for, all walk of life. Ebe tuegu Ghana, Ema Ghana economic boost here. Ekufuado nye president yesesi yedini di agro. Mesremo, Ekufuado is not a president we should joke with. Believe me in you. Oh yeah, dear. One na pai, omo bom homo den. Bia said ye be ya Ghana befan into my pevra. Mesremo se mama yen support wom. Mama yen tie omo echi no omo policies omo de bae no. Yen susom. Na dia enye no so yentumi ye bold ne yen kan kire omo na omo nsesa na Ghana befa ne ntoma pefra 6 years NDC has been in opposition. They have no alternative other than violence. There is nothing they can offer us. Mama ye ni na ho na ye ma ye ni da ho na ye take advantage of systems a niama ebeden ebeboa yen. I'm expecting the NPP leadership to take this Esiedun Ketia on, especially for what he did, for what he has said. Because the Okaya no a bomb my yen in a video say also and a deba. This is Dave Chappelle. Na pomudin ebe ye twi anase ebe gineku ebe welcome Kofi welcome na se wo kotena ho se aban se opese ode health insurance eba tinie opese ode health insurance eba adentia yene ayeye hiafo no enya mahama abusua na meka opapa di minister pen nti wonye mobo utie enya president Kufu abusua na meka wone de lawyer ni Freemason ni
enya sakora mai ekufuado ena meka wono kura de ni din kura de ye de wo bible mu ni na ukọ bible mu ni din wom aha enya ba wo mi abusua da bi enya Kennedy Japan abusua da bi enya Ajiman Kunadu abusua enya Rollins abusua enya is none of those rich people eben Kwame a ninu ya bite dodo poposo ebre na ohia sebe ayaresa ena sa health insurance no ebeboa no nanso watu abakoyi MP okotena ono si ono ompene da ema de na ono a promise say obeginam na wagibidi abre ono ankasa constituency no emba adentia ye ne saa aban na oteso no benya anwumunyam se aban ni na anwumunyam